کوره که تو را به حق رساند علم است. مالی که زی تو کس نستاند علم است. جز علم مکن بدرقه در راه جهان، راهی که به مقصد برساند علم است. علم و دانش چراغ است در ظلمات شب که هر یک شخص را میان خاص و عام صاحب احترام میگرداند. زیرا علم و دانش و ثروت ذهنی نیروی توانای رشد جامعه انسانی به حساب می رود. بیهوده نگفتند علمت به عمل چو یار گردد، قدری تو یکی هزار گردد. یکی از واسطه های اساسی انکشاف جامعه رشد با ثبات ساحه معارف به شما رفته محض آموزگاران صاحب معرفت و با فرهنگ و استادان و دانشمندان وطن پرور سویه تعلیم و دانش خوانندگان را بلند برداشته آنها را به زباندانی، علم آموزی و خودشناسی و جهانشناسی راهنمایی کرده می توانند. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سیاست پیشگرفته خود ساحه معارف و علم را یکی از سمت‌های استراتژی مملکت ارزیابی کرده به خاطر رشد فن‌های دقیق و ریاضی و طبیعت شناسی در جمهوری تاجیکستان سالهای 2020-2040 را به سال آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف اعلان نمودند. همه اون غمخوری‌هایی که حکومت جمهوری تاجیکستان برای پیشرفت جامعه تاجیکستان در عرصه دنیا با نقشه گرفتند، پیش از همه در پیام و در واخری و در گزارش‌های پیشوای معظم ملت بررسی می‌گردد. با ویژه سال 2020 سال 2040 اعلان شدن 20 ساله است رشد فن‌های دقیق، ریاضی و طبیعی در ساحه علم معرف یک تکان جدی بود. فکر کردم با مورد است که وقتی که موردی پیشنهاد قرار گرفت این مسئله، بار دیگر توجه تمام وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، اکادمی ملی تاجیکستان و مؤسسه‌های تعلیمی و دیگر زیرساخت‌های تعلیمی با این مسئله اهمیت اولین درجه میدن، چون که زمینه‌های کادری که با آزمون پیشنهاد کرده میشوند واقعا اونها از صحنه مکتب، از صحنه مؤسسه ها با کمال میرسند. پیش از همه مقصد اساسی این پیشنهاد از آن عبارت است که ما باید در ساحه فن‌های دقیق، ساحه رشد صنعتکنان کشور دولت باید حصه مناسب گذارد، چون که حکومت جمهوری تاجیکستان توانست که هدف‌های استراتژی دولت را پای در پای به اجرا رسانیدند. از جمله از بنبست کمونیکاسیونی برآوردن کشور، با اصلاحات کاملی دولتی رسیدن انرژتیکی رسیدن کشور، بهداشت سطح کمیزاتی مردم و همچنان با این واسطه می توانیم که ما هدف چهارم حکومت جمهوری تاجیکستان صنعت کنونی رو به راه مانیم. زیرا برای دولت نوین ما عالمان، محققان، پژوهشگران خیلی زیادند. در میان جوانان تشکیل کردن چنین آزمون‌ها، علم فروغ معرفت با خاطر پیدا کردن استعدادها، کشفیات‌ها، اختراعات‌های نوین از طرف جوانان نو قلم، از طرف جوانان نو آموز، نوآور، امروز باید با دانش، با مهارت، با علم خود واقعا جوانان ما ثابت کنند که اینها فرزانه ملت سرسپرده فرهنگ سالاری تاجیکستانند که در جهان مشهورند. اگر ما از نقطه نظر تاریخی نظر کنیم، علم دقیق ریاضی از همین مردم اوریانی ما، مردم تاجیک پیدا شده است. الخوارزمی خودش کی بود؟ الخوارزمی اساسگزار علم الگبرا می باشد و با مانند الخوارزمی بسیار ما عالمان ساحه ریاضی بسیار داریم و با تشبوس من همین راهبر دولت این بهترین تشبوس می باشد که مردم ما، خوانندگان ما با علم های ریاضی بسیار هم شوق و رغبت زیاد دارد. ابوریحان بیرونی در کتاب او طایفی چنین یک سخن بین‌نهایت خوب درج شده است که میگوید که علم ها از احتیاجات مردم به عمل میاد. یعنی وقتی که در جامعه امروزه ما قدم به پیش می‌نهیم، البته ما رو لازم است که
мо бояд ҳодисаҳо он тағйиробиро омӯзем. дар муассисаи давлатии таълимии мактаби президентӣ барои хонандагони болаёқат дар шаҳри Кӯлоб имрӯзҳо барои ба омӯзиш фаро гирифтани толибилмон синфхонаҳои дарсии доир ба фанҳои дақиқ ва риёзию табиатшиносӣ бо тамоми шароиту имкониятҳои ҷойдошта фароҳам оварда шудааст, ки имрӯзҳо хонандагони ин боргоҳ дарсҳои назариявии худро дар амалия татбиқ менамоянд. бузургон барҳақ фармуданд, ки як таҷриба беҳ аз ҳазор назария мебошад. дар муассисаи мазкур барои омӯхтани фанҳои дақиқ хусусан физика ва астрономия хеле хуб аст, чунки мо дар ин муассиса албатта тамоми шароитҳо мавҷуд аст ва корҳои озмоишӣ ки тибқи нақшаи тақвим мешавад, мо сари вақт онро мегзарем ва ҳамзамон баъд аз дарсҳои асосӣ боз дарсҳои иловагӣ аст, маҳфилҳо ҳастанд, ки мо дар маҳфилҳои фанӣ бо хонандагоне ки лаёқати бананд доранд, онҳоро ба озмунҳо, олимпиадаҳо ҷалб намуда ба онҳо кор мекунем. хушбахтона дар муассисаи мо боз дар соҳаи астрономия барои гузарондани корҳои лабораторӣ низ шароит муҳайё карда шудааст, ки ҳангоми мавзӯъҳои гузаштани астрономия мо бо хонандагон корҳои лабораторӣ ки агар бигӯем ки солҳои қаблан дар физика гузаронда мешуд ва ин сол дар соли 2022 мо корҳои лабораторӣ дар соҳаи астрономия роҳандозӣ намудем, ки масалан омӯхтани харитаи осмони сиёравар кор бо телескоп аст, яъне ё ин ки системаи офтобиро тараққи барномаҳое ҳастанд, ки мо он барномаҳоро ворид шуда онҳоро масалан дар онҷо корҳои озмоишӣ мегузарем. хеле хуб аст, яъне хонандагон вақте ки корҳои лабораторӣ мегузаронанд, дар ин ҷо он назари омӯхташударо дар амалия татбиқ мекунанд. ва яке аз сухани олими рус бисёр хуб аст, мегӯяд ки як таҷриба бе аз ҳазор назария. вақте ки хонанда он чи ки дар назария меомӯзад, агар онро дар таҷриба татбиқ намояд, ин аллакай назария ё ки фаҳмиши хонанда нисбат ба ҳамон ҳодисаҳое ки омӯхта шудааст хеле васеъ мешавад. вақте ки ҷавонон дар ҳар ки дар як самти худ, чӣ дар самти физика ва дар самти риёзӣ, дар самти табиатшиносӣ метавонанд ки навгониҳоро ба вуҷуд оранд, ба ин нақши худро дар ҷомеаи мо гузоранд ва метавонанд ки онҳо дар ихтироъ ё ки масалан истеҳсолот саҳми муносиб гузоранд. пайдо шудани бирем ки ихтироъотҳои навини мо, сохтмонҳои азими мо, аз ҷумла он завод ва фабрикае ки имрӯз мо дар ҷомеа ва истеҳсоли саноати вазнин бояд шурӯъ кунем, пеш аз ҳама барои мо олимон дар коранд. барои шурӯъ кардан, барои ба танзим даровардани масалан саноати вазнин олимонеро тарбия карда ба камол расондан дар кор аст, ки илми онҳо дар қатори ҷомеаҳои пешрафта ҷавобгӯ бошад. зеро ҳар як ҷавони навогаҳ пайваста аз он ки масалан аз ин дараҷаи озмунҳо ки ба дараҷаи дигар ки масалан роҳ ёфт, аллакай дар ихтироъоти як касбият, як соҳа, як масъулияти дучанд зоҳир мекунад. ба ҳамин хотир ҳамасола ҳар як фарди ҷомеаро месазад, ки дар ташкил ва дар бозёфт ва дар бирем ки пайдо намудани истеъдодҳои навин аз ҷумла омӯзгорон ҳиссаи муносиб гузоранд, дарсҳоро мувофиқи талаботҳои замон ба роҳ монанд, аз истифода аз гирем ки илмҳои пешрафта, аз таҷҳизотҳои муосири дунё бархурдор гарданд, зеро ки тавонанд бо ин васила ҷомеаи Тоҷикистонро бозам нуфузашро дар арсаи дунё беш аз беш баланд бардоранд, нақши муассир гузоранд, онҳо исбот кунанд, ки воқеан имрӯз Тоҷикистон дар арсаи рушд аст, дар арсаи камолот аст. ба он ҷавониаш нигоҳ накарда ҳар яки мо бояд масъулияти дучанд зоҳир намоем, дар пешрафти ин иқдоми бисёр некбинонаи асосиёи сулҳваҳдатани пешрои миллат ҳиссаи сазовор гузорем, то ки ҷавононро ба роҳи дуруст тарбия кунем ва онҳо дар оянда ки гирем ки эстафедаи ҷомеаи моро ба даст доранд, онҳо ҷавонони саодатманданд, онҳо нерӯи тозаанд, онҳо воқеан як шахсиятҳои абарқудрате мегарданд, ки ба мисли пешгомҳои мо, ба мисли ниёгони мо як фарзандони ба нафъи мардум, ба нафъи миллат сазовор хизмат кунанд.
самараи заҳмати устодону олимони ин боргоҳи маърифатӣ буд ки хонандагони ин муассиса ҳамасола дар озмуну олимпиадаҳои фанӣ миёни дигар толибилмони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ рақобати зеҳнӣ намуда ба як қатор дастовардҳои назаррас ноил гардиданд. соли гузашта зиёда аз 11 нафар хонандагони ин боргоҳ то зинаи ҷумҳуриявӣ дар озмуни ҷумҳуриявии илм-фуруғи маърифат иштирок намуда сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гардиданд. қайд кардан ба маврид аст ки пешвои муаззами миллат дар ҳама паёмҳои худ ва вохӯриҳои худ таъкид менамояд ки соҳаи маориф ин соҳаи аввалин дараҷа аст ва маҳз анамон аз омӯзгороне ки дар муассисаи таҳсилоти миёнаву олии касбӣ кор мекунанд, онҳо вазифадор ҳастанд ки содиқона барои ватани худ хизмат намоянд. пешвои муаззами миллат тавонист ки он камбудиҳое ки дар соҳаи маориф ҳаст имрӯз онро бартараф кунад ва барои ин озмуни ҷумҳуриявии илм-фуруғи маърифат ва ҳамзамон барои омӯзгорону олимони фанҳои табиатшиносии дақиқ махсус ҷоизаи таъсис дод ки ман ҳамчун ғолиби ин ҷоиза бисёр хушнуд ҳастам ва ифтихорам дорам ки пешвои муаззами миллат тавонист ки барои мо ҷавонон ва барои омӯзгорони кулли тоҷикистон чунин дастгириҳо кунад ва ин озмун албатта озмуне ҳаст ки барои тафаккури техникии насли наврасро бедор намудан хеле муфид аст, чунки мо омӯзгорон тавонистем ки бо хонандагони худ дар ин озмун аз адабиётҳои гуногун истифода барои шогирдонро омода кунем ва дар муассисаи мо аз соли таъсисёбии ин озмун аллакай мо он адабиётҳое ки барои гузарондани озмун пешниҳод шуданд аз тарафи ҳакамон мо онҳоро ҷамъоварӣ намудем ва 2 сол пайваста бо шогирдон кор кардем ки албатта ҳама он натиҷаҳо буд ки 4 нафар шогирдони мо аз рӯи номинатсияи физика ва астрономия иштирок намуданд ва сазовори ҷойҳои 1, 2 ва 3 шуданд. омӯзгорони асиле ҳастанд дар муассисаи мо ки дар самти 20 солаи омӯзиш бисёр нақши муассир доранд ва 2 сол мешавад ки пайваста шогирдони мо дар ин озмун ширкат меварзанд. соли гузашта то ба ҷои гирифтани даври 4 барои гирифтани ҷои ифтихорӣ насиб гардиданд. имсол низ 11 нафар ширкат варзида ва ба гирифтани ҷойҳои ифтихорӣ насиб шуданд. ин бешак ба қадамҳои аввал ҳам бошад дар соҳаи ба даст овардани илм як таконе ҳаст, як гирем ки масъулияте ҳаст ки аллакай хонандагони муассиса дарк карда истодаанд, ҳис карда истодаанд ки воқеан ҷомеа бе илм пешрафта наметавонад, алалхусус илмҳои дақиқ. ба ғайр аз корҳои лаборатори боз корҳои амалӣ мешавад, яъне корҳои амалӣ тибқи нақшаи тақвими роҳандозӣ мешавад. мо дар инҷо албатта барои корҳои амалӣ гузарондан усули бигем навро истифода мекунем, яъне ки ба ҳар як хонанда супориши алоҳида дода мешавад ки хонанда онро дар дафтари худ ҳал мекунад ва бо месанҷем ва боз санҷишҳои тестӣ мегирем, яъне санҷишҳои тестӣ вобаста ба мавзӯи омӯхташуда пайваста мо санҷишҳои тестӣ ҳам аз фани физика ва ҳам аз фани астрономия мегирем. аллакай хонанда вақти санҷишҳои тестӣ аз фанҳои физика ё аз дигар фанҳои дақиқ гирифта мешавад, онҳо ба дохил шудан ба маркази миллии тестӣ бигӯем ки хеле муфид аст, чунки аллакай хонанда вақти дар санҷишҳои тестӣ иштирок мекунад, донишу маҳоратро месанҷад, он хатогиҳое ки дар санҷиш тестӣ мекунад аллакай барои санҷиш тестии оянда ислоҳ мекунад, яъне ки аллакай омода мешавад ки мо дар санҷиш тестии минбаъда кӯшиш кунем ки ба хатогӣ роҳ надиҳем ва ин аллакай омодагӣ ба ҳамон бигӯем ки маркази миллии тестӣ мешавад. дар ҳақиқат баргузории озмуни илм-фуруғи маърифат василаи рушди дарёфти ихтироъкорону навоварони ҷавон, васеъ намудани ҷаҳонбинии илмӣ, дастрасӣ пайдо намудан ба техникаву технология, таваҷҷӯҳи қишрҳои гуногуни ҷомеа, махсусан ҷавонон ба фанҳои дақиқ, ворид намудани дастовардҳои илмӣ ба истеҳсолот, рушд бахшидан ба ҳадафи 4 миллӣ саноаткунонии босуръати мамлакат ҳисобида мешавад. доштани саводи компютерӣ талаботи замон ва унсури ҳатмӣ маълумот мебошад. хонандагони муассисаи давлатии мактаби президентӣ барои хонандагони болаёқат ба синфхонаҳои компютерӣ таъмин буда, дар ин росто аз китобхонаи электронӣ ки ба шабакаи интернет пайваст мебошад ба таври васеъ истифода менамоянд. миннатдории худро ва пешвои миллат асосгурӯҳи сулҳ ва ваҳдати миллӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонем ки дар асоси сиёсати маорифпаронаи худ
علم و معارف رو در مد اول میگذارد و آزمون‌ها برای خوانندگان تشکیل کرده است. اعلان نمودن 20 ساله آموزش فن‌های ریاضی، طبیعت شناسی دقیق در ساحه علم معارف و برای ماندن آزمون جمهوری علم و فروغ معرفت میباشد که هم روحیه ما آموزگاران و خوانندگان رو بلند می‌بردارد و در اساس این ما خوانندگان رو در سطح جمهوری تیار نموده ایستاده‌ایم و طول 2 سال اخیر است که فعالانه در دور شهر ولایتی اشتراک می‌نمایند. سال گذشته در دور ولایتی 4 شاگرد همین مؤسسه نومیناسیون تکنولوژی اطلاعاتی برآمد نموده فعالانه اشتراک نمودند، جایهای یکم دوم و سوم را اشغال نمودند و در دور جمهوری جایهای افتخاری را نمایان کردند. گیوته گفته است طبیعت یگانه کتابی است که هر یک صفحه‌اش معنای چقدر دارد. به خاطر باز هم بهتر برای ماندن آموزش فن طبیعت شناسی و بیولوژی در مؤسسه مذکور تمام عیانیت‌های فنی مجهز گردانیده شده است که خوانندگان در روش درس از جزئیات‌های عالم نباتات و حیوانات تاجیکستان آشنایی پیدا می‌کنند. هیئت خوانندگان این بارگاه علم و عرفان برای صیقل دادن دانش و ملکه و تقویت ذهنی در آزمون و المپیادهای سطح جمهوری تیاری دیده ایستاده نیت دارند که سال روان را نیز با دستاوردهای نظررس جنببست خواهند کرد.